Sana 62, kako čuješ, Sana 10, provjera veze. Jel to Kozarska više bolnica? Sana 62, kako čuješ, Sana 10? Sana 62, kako se čujemo, prijom? Dobro, tu znači, dobro. Pa bi ovu ne... A ako ne bude gorio sav kamion, onda će kipat smeće, ali ako bude gorio sav, onda ćemo morat sad 2 vitla, pa ćemo ići dalje, šta ćemo? A ništa, šta onda predlažeš, idemo prvo Da, razvuci ti vitlo dok ja vidim s njima, samo da vidi ovoga ne... Tamo treba, tučar. Tamo trebamo. Da vidimo samo, ako bude da iskipa smeće, ako iskipa smeće u redu. Ovdje gdje skrećemo majku. Još prođi. Još naprijed, pa desno, da. Pa desno. Ne, vidit ćemo onda sad gdje. Kad skreneš gore drugo, kad skreneš desno vidit ćemo gdje, gledat ćemo. Ove dane su te ulice poprije, ti god ne možemo riješiti, kako ja znam. Dobro, nema dima, znači nije toliko. Gore iza prikolce skrećeš. Evo kamione, iskipuje smeće, dobro je. Eno ga tamo. Gori u njemu, gasit Dobro. idemo jednim vitlom. Jednim vitlom, ne trebaš blizu, duća prila sam. To je ova desna. Odmah desno. Aha, to je kraj avanture. Gori u njemu, nemoj blizu. Gori u njemu, dobro. Stani ti tu sa strane. Radit ćemo jedno pa će onda drugo. Dobro. Stani, može. Aj ti mene odmotavaj, ovo, Paviću. Ajde. Odmotavaj. Ne izguramo to sve, Sve iskipaj. Sve, ako možeš, sve izbacuj. Jel može on kipat? Ja tu izgurao sve marško. Sve izbaci, da. Drugo vidno, Mario. A, razvuci. Ne ide još.
Kako on njega istrese na deponiju? A? Kako ga prazni na deponiju? Kako? Kako ne ide ništa? Ne znam, njega. Sam to pogasi. Ide, ali sporo. Ide, aj ti s one strane to pršće, ja ću odavde. Bolje, ovo je najpametnije. Još malo. Aj ti odmakni kamion, 1, 2, 3 metra sam. Najbolje da ovdje drugi kamion i terekšap da tovori u njega, ne u ovaj. Nema, samo da može li on ovo sad vratamo do kraja? Mora. Daj da vidimo da nije ostalo vatre iza toga. Duško, ima li ovoga vitla još malo? Ima, dobre. Pazi, nemoj ići ispod ovoga. Stan sam sekund, ima ovdje neki karton. I kao na ovamo ima neki prolaz, rupa neka. Aha. Da malo vode ne nakladi. Može. Čekaj. Ići ja tem nauč biti. Aj samo da ne idem pod ovo. Ići ja tem nauč biti. Jel ovo samo radi? Jel to pokvareno ili to tako stalno? Ovo je gotovo. Aj ti vuci ovo nazad prema kamionu. Ovo. Da.
hladi sad ova. Nema ništa, to je samo ugrijalo se. Samo hladi ovaj željezno. Eno, aj pogledaj i ti s one strane kroz rup, nema ništa. Dale bače u Pa nije prvi put ovo. Pa nije ali. Nema zrni ispod toga ići sam. Gledam i ja da se... Nemoj. Tu stalno nešto radi samo, ne znam šta je, ali... Nema tu unutra niš ništa, to je samo para. Hoćete vi zvat nekoga za ovo smeće, jel? Žval su mi. Dobro. Ej, ništa, Zoko, aj ti sam pustio nek se ladi, aj ti ovo još poprđi, dobro da mi možemo. To je to, različno. Mada. Sam pas da te ne vrati na tebe, blam. Ej, odoš mi motat vitlo. Hop. Može. Stani. Vrat vam, to. Dobar. Ček. Je prestalo dim tjes? Nema viš ništa. Ohladilo se. To je to. Ajmo motati ovo. Eto i ovo.